Signori, nsemmilkom il-għakom għal-programmi ieħor mis-sensiela Pjazza. Illum se niftu diskussjoni billi kolna storja pjuttost differenti minn tas-soltu. Se nitkellmu ma' żagħżugħ li jismu Aleksej Cini u li igradwa il-bieraħ mill-Università ta' Malta. Aleksej, nsellimlek. Nsellimlek. Kienet introduzzjoni pjuttost qasira għedu da' Aleksej Cini minnu. Inti żagħżugħ ta' kemm għandek żmien? 21 sena. 21 sena u igradwajt il-bieraħ mill-Università ta' Malta f'liema Fil-Bicom. fil-Bicom, ġifieri commerce, right? B-commerce. B-commerce, issa xogħol għandek u xek. Ej, X'tagħmel? naħdem ma' kumpanija tal-assikurazzjoni. Aha. eh, Assikurazzjoni x'tagħmel preċiżament? Fuq l-accounts u insurance ukoll. Tajjeb, mela. L-istorja tiegħek mhux dik. L-istorja tiegħek hija li inti gradwajt wara li inti kellek triq pjuttost diffiċli biex tasal għal din il-gradwazzjoni. Kemm kellek żmien meta tħalt l-università? Kelli 18 Mhm. u issa għamilt 3 snin Sewa. u issa wasalt għal-graduazzjoni. Mela, biex inti tħalt l-università kellek il-problemi qabel ma tħalt. U din il-problema kienet illi fil-li kont tajjeb fil-li spiċċajt l-isptar. X'ġara? Kemm imur lura di? Fit-2009 bħal-għada, Mhm. 7 snin, kont għaddej, kont ħammur naqta xari Mhm. u tani stroke ħafif. U kont. Kont id-dar dak il-ħin. Le, kont ħan uħroġ, Aha. uħriġt u tlaqt mid-dar u ġejt mort id-dar. Ġifieri, Wara. ħriġ terġgħet tħalt lura d-dar, ma kontx Ejja. qed tiflaħ. Ejja. X'ġara mbagħad? Mbagħad biġġet tabib u hekk u spiċċat l-isptar. Tlif sensik Ma kontx naf x'inhu jiġri. u mort b'ambulanza Mort b'ambulanza. u stembaħt l-isptar. Ma nismort nikku. Issa, mill dak li informat, inti kont mhux biss intlift minn sensik, pratikament kont paralizzat nofsok. La stajt titkellem, la stajt ċaqlaq idejk, saqajk, spiċċajt pratikament f'qiegħta sodda. Kemm domt l-isptar? 5 tim lajtiju u mbagħad Qed naraw ir-ritratti tiegħek rikoverat l-isptar. għamilt xar u fil-5 ta' Diċembru ħriġt mill-isptar. Mbagħad kelli bżonn operation barra. Tlajt f'Marzu u Insomma, kienet pjuttost twila. Terapija, Inti sabejna fin, wek. inti kont bandist, u strumenti li bin-nifs, u ma stajtx kompli, bandist ma li ma banda. San Gajtan. San Gajtano tal-ħamru. Uxek, għax inti ħamru nis. Ej. Xekla, kont tilab il-futbol, għallu li kont tajab ħafna. Ekk jgħidu. Ek jgħidu. U kont interest. U għadek interest. Ej. Anki jek dal-istagġun tkun interest xej tistifti. tu. Tagħmel. Imma kellek ħabib tijak li kien sellimlek xi darba xek. Zanetti. Kien il-kapten ta' tim tal-Inter. il-video. Kien bat il-video. Għan naraw dal-video da' xej, mid-direzzjoni forsi naraw dan il-video li kien għamel il-messaċ minnat Zanetti. Minna fl għor għandu jħorġ Alexei, te il-video. mando un abbraccio forte, te faccio tanti auguri di buon Natale, di buon 2010 y una pronta guarigione. Il capitano dell'Inter è con te. Tara. X'qallek hemm? Għalli kien dizmin il-miliet u. Asħabek kienu organizzaw lek ikla ġek? Le. Kienet organizzaw li xie klaj u xie parti u kienu ħarġu lek dal-video? Le, konna konċert, Aha, kien għaddej konċert fil-kazin sewa. u tawni Tawk sorpriza pal di. U kif ħatta dik? kont kontent. Jina, ma nafx, imma għal dak li huma il-fans tal-tim ta' Inter jafu li Zanetti spiss ikun Malta u għandu ħafna ħbib Malta. Però hemm affarijiet oħrajn li huma marbutin mal-Inter. Ir-riżultati, per eżempju. Għatu ħossok ħażin meta tara dawk ir-riżultati? Ejja, ġili. Għallu għax tagħmel? Ma taqblix popolasi oħra. Le. Missa b'saħħtek. L-ħares. Ejja. Ħadra kandi xaħat fuq il-linja. Forsi qed ikellimna. Le. Però għandi xaħat. Li jafek ħafna. Tajje. U dana segwik għal żmien twil. U dana jismu
magħruf ukoll hawn ġew u se nsejjaħ lecturer tiegħek mill-Università ta' Malta. Alright, li segwik ħafna. Nsellem li Sol Alfred Grixti. Ivan. Ivan Grixti. Buonasera. Kif inti, Alex? Mux sorpriża di? Ivan, Alexej, għawek, rakkontanna fuq l-istorja tiegħu, ma kienx triq faċli. Koltet tinsegwi fil-fatt. U biex terġa' ġib lura Ekku. il-kelma, il-ħsieb, lit biex jikteb, ma kienx faċli. Spjega li ftit, min hu Alexej? Alexej huwa wieħed minn bosta studenti illi jintegraw ruhom u jibdew dal-vjaġġ ta' arfin fl-Università ta' Malta. Jiena Alexej jista' jgħid illi nħobb inżomm kuntatt mal-istudenti, però nkun onestu sinċir, tantu timidu fih innifsu illi mhuwiex wieħed minn dawk illi ħanajtek huma pjuttost diffiċin tiegħi, però naħseb Alexej żgur jista' jarraf il-dawk li qed isegwu dal-programm bħalissa fil-kuntest tat-tagħlim tiegħi illi it-tagħlim mhux biss li jibqa' dak li hemm fil-kotba, imma nirrelata anka mir-riċerka li nkun qed nagħmel ma' ċirkustanzi anka ta' pajjiż żgħir jismu Malta. L-ewwel ħaġa jien nifraħlek u nawguralek ħafna affarijiet sbieħa snin li ġejjin. Il-ċirkustanza tiegħek ta' Alexej, forsi jien ma konx naf biha, qed insir naf għallum. Però nista' naċċertak, Karl, li hemm studenti oħrajn li sfortunatament u din ngħidha b'daqsxejn ta' dieqa. L-esperjenza universitarja iktar milli tkun waħda feliċi tkun waħda pjuttost ta' niket u minħabba ċirkustanzi anka forsi problemi familjari, eccetera. U li l-in mill-akademija, ġifieri kelli każijiet fejn, li l-in mill-akademija. Sekonda, Ivan. Raġuni li qabel konti tinkellmu fuq Zanetti. Sawa. Imma jiena di sorpriża oħra lik. Prosit. Leggenda Sejn Linea. Sì, Beppe Baresi, buonasera. buonasera a voi. C'è Alexei qui in studio e già oggi abbiamo parlato io e lei sulla storia di questo ragazzo che qui adesso si è diplomato. È tutto qui, è tutto tuo. Sì, voglio salutarlo, so che è un tifoso interista, quindi ti mando un grande abbraccio. Devo solo fargli i complimenti per il diploma che è riuscito a prendere dopo tutte le vicissitudini, i problemi che ha avuto. Credo che sia un esempio per tutti i giovani e i ragazzi che devono raggiungere certi traguardi o che hanno delle problematiche con il carattere, la forza e la passione riescono poi a arrivare agli obiettivi che si prefiggono. Con questo faccio i complimenti ad Alexei e gli dico di continuare anche a seguire la nostra Inter. Grazie. Beppe, prima di lasciarti solo un saluto agli interisti maltesi che ti seguono. Ma sono stato lì a Malta poco tempo fa e ho potuto salutarli. Anche stasera gli mando un grande abbraccio, spero di ritornare presto lì da voi e poterli salutare dal vivo e continuiamo a seguire l'Inter anche se in questo momento è un po' in difficoltà, però tutti assieme usciremo anche noi da questo momento negativo per tornare alle grandi vittorie che negli anni scorsi abbiamo raggiunto. Grazie. Quindi un abbraccio a tutti. Grazie tanto Beppe, buonasera a lei. Ciao, grazie, ciao. Stakse. Grazie. Presa sabiħa, Alex. Kemm il-darba ċempillek da? Kol-jum. Sati che rekordi ko għatisimaw tal-mublamment. Mela, Ivan, kont tajdinna fuq dak il-studenti. Naħseb li kull studenti kollu storja miegħu illi u dak kollu ħanajtak il-bagalja tiegħu ħajġibu hemmhekk l-università u xi ħaġa li jkolli dibattiti anke ma' kollegi tiegħi illi l-ilim mill-akademija kultant jiġu ċirkustanzi fejn iridu nimpenjaw ruħna u l-istudent ngħinuh anke fiċ-ċirkustanzi ħanajdilhom personali id-dibattijiet li jkun għaddej minnhom. Illa għaliex dik taf tkun l-ispunt li lejlu tajnu biex propju jirnexxi fil-karriera akademika tiegħu. Ġen il-koraċ il-dawk mhux biex il-nispalla, koraċ dak l-studenti kollha għaliex ovvjament bir-rieda kollox isir. Ekku. Signori, aħna ħanidu pawza ta' ftit sekondi, nkullu rura ma'kom minn hawn ftit ieħor nitkellmu dwar l-awtorità dwar li pjanaru l-master plan għal-paċi.